jotono gibor kaham ke phadi jeng chino elam bak serang ma panano jeng na phajing thanglai sinai puila wono ang elam bak kisa nai elam bak nai mane ulo jeng kasar samong ni bising teke jeng sini fast elementum jorari nai phadi jeng jisuna lahari tonglayane bono chini pojoni yapang busu ule tong thok ni bagi se bo krusno soyo kruso thrinyano bo lajima singsa injagya hake bo tabu kaitoni achuk thayong ni yagra bekak achuk ja bo manjak lanmano wansugui naidi sumso ganang bororok bai bo busuk se naselar jakha abo baino norok khabai tayakadi tami himba sumsok bai coba nanglai norok tabuk suda buthar jako kai to norok no bini besarok khnai khapang serang jagri hai hini samano norok pokbai kha haida angsala kai to nono bukhe khak nangyatang di bonono khorai ke khata thidi tamne himki subrai bo hamjakma bororokno buo bo sallah mai yachak mani joto borokno seprago ele bapelno bisinde kai tor jeng jotona hamari kuplum dei tontu amen rangri kerai phano ani jolma jolsa kerai phano rangri ni swaibo kama surai ale nono makha jolma jolsa ni swaibo kama kaitor Rangsari sang iswaibo kaham subrai angle nono makha jolma jolsan iswaibo kaham kaidar angle nono makha ani rangri kerai phano ani jolma jolsa kerai phano rangri ni swaibo kaham subrai angle nono makha
जिसु नोंसे आनि खातुमा असुब्रायं नोंसे आनि खातुमाले अ जिसु नोंसे रंसरि सांनि स्वाइबो kahang subrai angli nono makha jalma jolsani swaibo kahang kaikar angli nono makha subrai angli nono makha kaikar angli nono makha subrai angli nono makha kaikar angli nono makha Jotono dibor kaham hambai kai jono beleke hambai sintini ojora manmani bagui engka ang tini beleke no tongthogo tamne kai toni kongno saiman ya pono kai jor bini kok thaibo lik khlainai bini satanio engkai ti poijomo thanongui bang tini beleke no hambai bongni a decision jeng tini le final hunner jeng bible class khlaisnai nai borok tombo kuribo kok kure kai joni kok thai tini o salon nangjak pani bagui jengno o din tu bokha tei jeng o kok kai joni kok no jeng kuthum sanai tei sajaknani tongo tei khanajaknani bo tongo oboni bagui kai jono beleke hambai gang tini asikle awi norok ang bai bak sanai mano Matthew simani 9 ni 37 38 a bars no simi nangnai nai pore nai aboni bagui no bobini sagri rok no hai hini saka mai kebang ma munui tongkha yang ranai se bangya aboni bagui no bini mai rana bagui tebo borok rohor di hunui no pangsano sandi a duita bars obono ang tini kai joni kokthani bising dikai jengok bars ok khana kagibo haipono jeng tini share khayano Matthew 9:37-38 oro jengta monok ngangkai oro sagri rok subra Yesu Kristo sagri rok subra Yesu Kristo no saka Tamhingkai the harvest truly is plenteous, but the laborer are few. Mai munui tongbai kha, fosol harvest time already kha munui tongkha. Phiaba tamnani a maino rana ni bagui se boro rok kom. Jeng amno tuinyo nai nai. Obno belai deep kai thalai nai. Jeng jotono jagao mai khalai layo chino Tripura sarok jengabo saiman bini idea tamo ngai jeng tini oroni idea nanani makai obose sini poidowo sini mothawo je besek samung khlai thai tong besek fosol ungnani tong tei jeng tini to saiman obo kaisa poido motha poido sudu omothani bagi simiya jotto believers je poido khlai tongnai projotto no poido khobjago tini a poito wo sini poito tongkang de a poito tongkang kaisa harvest abo kaisa rajang nani soman ngi tong buthai thaijak ni soman ngi tong piara a buthai no sabor thangi ranai ranani abo hai borok ko ngi tong ni sor nge pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest abo bakna sung suri layano suri lagi ni sab subrai ni thani jate subrai Yesu Kristo bo abo hai laborers samung khlainai bororo a maino rana ni bagui hona ni bagui jate subrai Yesu Kristo khotum nga antini oko obo baino chengkha chengmani obono sarani musuma ka haise sing elam bang kokto oneno khana laika oba suno sing khana ka ngai Jini bisingo kaisa tanhani sing jekor samung khlaina thangkan ke kaisa clear
vision tino samong mak lai thai je kono movement nthun sana thanga de jeng joto tuna ro sai chi manu jeng thangnai nia ni salo ko jeng di mutu khai ne ka kai any organization any movement ni do khani bagai phonong thun ni jati ni bagai phonong thun nung je san mani ni je andolon abo ta mono purpose khlai bini uddesho tamo bini an na harmon goal a na harmon vision mani abole ma tong thai as a goal abo belai clear vision ma tong na nang lai ni so ka abo bo than sa na harmon bai ni so a united goal ni so jodi sing than sa kring gang kai nang jasa kono sandi abo no riglak ini than sa mani sing biang ti nok gang kai than sa word bon ho te phai abo kristan nok sai mana nanggo than sa word abo mana than gang kai elam bak se puila jengrau hingga a elam bak se a than sa ni poklo tu honai asol yarum gang ke gabon bagi abo ni sate sate no a commitment nini je calling dongo nung je khlai thai nini bisima je dagija nung je khainani nango aboni commitment bai khai nung buskango agui ma thangnai ni so goro subrai jisu kristo ojago bosana naina ke obor je संसार जगत नि condition of अवस्था of नाइ ने खानkai o जगत obo kaisa जों मिनि माइ खुजे सापन खाइ खासिं हिनबो o संसार नि जे तामानि प्राकृतिक जे বৈশিষ্ট্য गान्नानि आ नेचार गतबाबे नाया थांगानके जतनो नों माइनो काइ खाबा बर खानके आबो तरनाय लकनाय आबो फसल खायनानि जराबो सपायनाय बे आबो खाइनो ताबुनि दिनो जों साना थांगानके कामला खायनाय करिखा बा हाजिरा खायनाय बरखौनो जों मा थब्लिया मा हायदा जतनो गोनाङै थांबाय गाय मा हाय केबो खाइ जानाय करिखा मा हाय माने लेबरा खूब कम सामु खाइ जानाय खूब कम थांगा नङाबो हायदिं हाजिरा बरखौनो जों मानिया इखो अरागाव ठीक अबो हायनो जे जों बयदनिखौ जुदि साना थांगानके बिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि सागिरनो तैबो अबनो साका रिकगनाइज खालायनो नांनाय नम्बर 1 गांकाय रिकगनिशन नों मा सिनेमा मा नांनाय निसो तामनो मा सिनेमा नांनाय पुइना जे नीड निसाव आबो नों तामो नाम नम्बर 1 is prayer तामनो बानि prayer for more workers जाते तेबो सामुं खालायनाय फायदुं सामुं खालायना इंगै आबो हाय वर्कार नि बागै जों मा सुनिथाय and step into the mission mission एरपरे से आ सामुं खालायनाय र फुरिमानि बिसिंथै फाय सपाय गांगाय बरनि सामुं ता हिनबा आ मिशन याक्रिसनानि बागै आबंखा नम्बर 2 इबे अरसों एस ए मथा हिसाबै एस ए चर्च तामरो तैचिनि रिंजाकमु जों तामरो तैरो गुथुमलाय चिनि नाहामानि गुथुमानि नाहामुं तामो आ कलिं निसा नम्बर 1 गांगाय कलिं दिनै अर जतनो मथा बाहायकै संसार जा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बाहायकै मथा संसारका एक्लेसिया नि जेता कक जों खोनाका आगिवनो सिनि फोरोंजाक माने एलांबा वाटनो तमाबो एक्लेसिया नि मिनिं गागाबो कायसा कल आउट खरकसा के रिंजाक माने कमसि साव तिनि सिमन पिटर नो रिंजाका जहन नो रिंजाका एंड्रयू नो रिंजाका अबो हायके खरकसा काय रिंजाक माने बिसिंति खायो तिनि मथा संसार जाका मथा हायनो आबो हरसानि हरनो संसार जाबाय थायो काइटनि स्पेशल कलिं खरकसा जानि जीवन रिंजाका बोखाव फोनांजाका तिनि काइटनो रिंजाक मानि तै जों तिनर गुथुमै माननाय मानि तै तिनि अर पयटनि मथायनि सिनि जाबाय मानि आबो जास्ट टाइटल सिनि पयट मथानि माया फियाबा खरकसा तिनि बरनि जीवन रिंजाक मानि कल आउट खालायजाक मानि एक्लेसिया खालायजाक मानि आबनो तिनि फर्स्ट जेता कलिंनि
number 1은 성묵작만이 못하기 시작해. 이게 어제가고 이제 topic ngangkai obono je one vision, one goal, take forward together mani ko. Kaisa no nahar mo, kaisa no imam, kaisa no goal, take kaisa forward together. Tansa kai bus kango agong nani, tansa kai bus kango agong nani. Forward together. One vision, one goal, forward together. Tahu, sen orang elang bago orang je sahu je, sini bisio kaisa nahar mung sini tongkang kai esen mau tahi sabe, kaisa buji lai mung, kaisa ni imam muk mung, kaisa ni agolon muk mung, desen tansa kai jadi amun bus kango algun tanani muk mung apa lagi himai kan kai, sentano klaiman himba, we can fulfill tandani Christ. We can fulfill Christ's mission in our generation. Seng hinay tamo, sini jati ekdigi seng somas ni saito seng jadi sanat hangan ke sini toha kemai tongka, sini jati kemai tongka, sini bahasa kemai tongka, sini berak kodida lai kemai tongka. Abo kai somas samajik khetrewo seng tamo face kelai tamo seng sero. Ini dia kaisa pasimo seng elang bak di situ nyanyi tanggang ke. Supaya Yesus Kristus ni jata fulfillment, supaya Yesus Kristus ni jata mission, seng cini cerai rokno, cini sikli rokno, seng generation no, bos honggo, seng kai toro asa iklan nani, kai toro seng siriklan nani, kai toro ni kaisa bos hong, Jacob ni bos hong, Korok Jacob himahai, Jacob ni bos hong, Israel ni doha, obo hai kai seng elang bago mukmahai. Bini apa sung selama iklan nani ini jeng jadi tangan ini hingga one vision ma tongai mau thani, one goal ma tongai mau thani, take forward together. Bus kanggo tangsa kai jeng agai ma thang lai lai. Awo ni bising tikai jeng tamu fulfill klaiman hingga nini fulfill ya ani fulfill ya. Supaya Yesus Kristus ni mission no, seng success klaiman no, supaya Yesus Kristus je mission success klai thangmani pore. Bini yapayo je follow hinai rok, bini disciple rok, je full step, abono seng follow klai thangi success klai nani hingkai, all generation all bosonggo, samnani tinta jenis nago ini so. Hingga osaka one vision mani kok kari seng nai leno, tasino seng kenaga Matthew simani soltris noni soltris hatri so. Orang kaisa one vision ni jatuh sama ni. Je seeing the harvest as Jesus sees. Neng je aro mai kumu nengi dongka. Je ajaga apun bagi no bogini sagero no hai ni saka mai kebang ma bungi dongka. Je harvest season. Fosol ni dorang mani abo mungi dongbai kani sau. Siapa? Rana ni bagi ngangkai. Rana se bang ya ba rana kuko. Ini cengapon buka. Siapa? Ojaga ranai khub kom imani jinis dan lacking nukjakha te kaisa saito nanya thanggan ke one vision ni manya khub number 1 supaya Yesus Kristus calling om ganggai one vision man thai vision mane tamba sengjen nugi man mani imang go anonti ini phalau sai paja obo ke imang mukha vision ni ko kya vision ni meaning ganggai je kaito ni je practically poito bai ke no Ela baru tamu sa, aje pang jatan nukliman mani, poito ni je nukmu, vision kono si sao. Jika orang je one vision, supaya Yesus Kristus tu penuhi tongka, nung tu nukya ku, nung nuku si manja, je orang fosol tak taino, nung nuku si manja orang fosol tonggo, nung nuku si manja orang butai ku belum tai tongbai kan, nung nuku si manja, tapi bagi nuku manja himaba, vision kiri. Visionless. Vision kering ni bagai ojaga supaya Yesus Kristus ni nukma heke jeng nukui manja. Sabo bari non nuku, sabo fosol kebang mai muni tongbai kani sabo nukabo. Era baru sabo nuk. Matai simeni noni soltris hatri so supaya Yesus Kristus si nuku
mai mulai tong bai khara nai kri mani abo sabang nuk bini sangri rok nuk ya bini sobrai Yesus Kristus es nuk ni sa ngai sobrai Yesus Kristus ni je mokol bai je nuk ma hai bini vision no je tong ma hai bini apo to khlainai borok borok ini sei system sei nuk ma hai keno abo hai keno borok man nuk khai ni sa je somai jeng nugui mana no bukai thara thaino aje Daud aje tanani sondehomulok jinista poito je samdangani borong jibono abo kemai thangnai niso kamon bagi oro sobrai Yesus Kristus bo harvest ni kono saya segan segangi basno semjuke nanga thakan kai mathai simani nomi sa soitriso o jaga wo botan nuk kanin ba bo boror nuk kanin sa aboni asap tan poi khanda aboni telo segan barsuko oro sobrai Yesus Kristus kebang ma boror nuk kha hiaba a kebang ma boror ni nuk mani bisingo bo belekina bukhawo maya sa khaini sa maya nangja kha because tam nidabe maya nangja khain ba o bororo kebang ma boror follow khlai rub kai khaibe ka hiaba bo kaisa jinis ta nuk kha o boror ni bisingo tamo jinis ta tong male boror kaisa scattered jinis sa scattered mane tamo borok kaisa piring poro ing laijak pisa piring laijak kaisa jaga borok thumsru krei borok thupsa boir thupsa a jinis ta nugi mang khaini sau hibai borok bortamo hai nuk khain ba o borok no kaisa mera kemai tong ma hai ba mera muruk nai keri hai ni tong bai kha mera muruk nai sa keri hai mera ni tong bai kha ni sau mane a mera muruk nai sa kesi keri hingkai a mera ro jotono jani musung ti arawai sa tong bai kha abo hai si bumuk si unsau nigo oro sobrai Yesus Kristus tamo nuk ngangkai number 1 no angoro sinya tomani kamai clear yang tapi siya number 1 no the lost condition of humanity mane borok munusuni je condition আর বড় হাই অবস্থায় তং হিমবা কমাজাক অবস্থায় তং আবং খান নাম্বার 1 খাই বনু খা ব আবং নিমিনি তামো সানাসং থাঙ্গা হাঙ্কাই নাম্বার 1 গাঙ্কাই the lost condition of humanity the lost condition of humanity angabo to sinakha je nangsak berarti sinai the lost condition of humanity sobrai Yesus Kristus amokol bai nukha mane ke borong ni obostha kha telekhe osumjar kemajak obostha khenu a kemajak ni meaning tamo bojaga o emptiness nukha himba ogo hangkai spiritual emptiness kai nukha pholawo belai khaino kerui khai nuk khan so phola wo bukja khai nuk khai ni so bongni phola belai khai bukja bongni spiritual jibon belai khai bukja khai nuk khai ni so nika oboni bising de khai bongni bisingo phola wo bukja khai simi nuk maya phola kebai khai bo nuk khai ni so brokenness chinti brasaro practical example sung tak thangi tangai chini jibono borok buru sungai te sungjotono tekto kosto safarang naino elam bakkono dino saya nung kai jero tongo ngai nung te safarang laka nung sung sasang tong sinai o jibono o sungsara o kokto saya tangai tini kebang ma borok no chini jibono saya jora phaika kono kaisa সমস্যা problem phaika social media o nung kholobai nai kha ngai ta monu boyos kaya cherai roksi tini borok phasi sai thina rok kebang ma case kebang ma borok saksang no self murder klai tomaro nini jibon je sapu nong limang khana tamo aboni mini nini bisingo je brokenness baijak nini pholawo kthui pholawo bukja aboni reason aboni karon tamo aboni karoni bagino tini o borok abo hai lamo thangmani jeta lost kamajago thangmani hingai te kaisa jinis ta kurui tamo kurui himba the need of their salvation borok je poritran asai ketal Kristo asanya ni nang suku hinmani
জিনিসটা গরৈ কিন্তু জিনিস নাংসুগো sobra Yesus Kristo wo je salvation পরিত্রাণ আসাই কতাল আসায়ানি বাগৈ aboni bethai brokenness aboni bethai emptiness pholawo bukjangnai te kaisa hangkai belaikai gobai nai hangkai supungjaknai jatmani grini bagai tini poroni jibon o jagao jeng nugui tongo practical jibon hangkai oboni bagai o jagao je jeng ma suri thai o mission o urgency o je need o mission belaikai nangsugo o mai bethai belaikai kuplum harvest is ready phiaba a jagao taminani abo hai kaisa sujog opportunity tongo je nung soi poidono jodi kaitoni bisingo seriousness tongmani tonghakai o je urgency of this mission je nini dophano nini nok nukungni bwsaboteino nini o bosong generation no nung jodi asairinani no musungo kaitoni mission no nung asake nangjak sugo ke tini obo kaisa nini pholano kumun khaitu monani belaikai sujog kaham hini saw sobra Yesu Kristo o sujog riui tongo nini pholao gothongni bagai phola munai mansugo kaitoni bisingtei urgency ni bagai sing jodi suri mung tongka hangkai obo belaikai no sujog belai tongsogo ni saw nini phola kaitoni kingdom bo kaitoni rajotto heavenly jeta kingdom bo phola gothangkai tu monani bagai abo belaikai mansugo phiaba number problem gagai tamno himba shortage of laborers samung khlainani bagai gagai gurui aro sobra Yesu Kristo nukha phiaba nung nangai tongsugo abo belaikai important phiaba nini bisingo abo hai worker je gurui willingness gurui ichha musung sugoi samung khlainai kai torokebo gurui nanya thanga kai chung joktono tanani je physical je manani musung mawa simsi sing tongo phiaba sing bkhari oi je support khlainai rongni bisingo bo sing bkhabai ni mani hai obo hai ichha kai sing nokia practical practicality gri hinga kai no je mungsa jaga bo lacking abo dera oi broken emptiness ngai no ngai to ngai abo ingo o jaga bo sing ma singtai klaio sing o sungsar jogoto sing tongile tongo sing sobra Yesu Kristo nukma haikai bini mokolti sing nukma haikai sing nugui jamano je sing o sungsaro sing tamnani busuk gemajak ngai tong busuk sing komori tong sing siwi jaman sing nugui jaman sobra Yesu Kristo ni mokolti naikangde chimiche sing nugui mannai sing busuk gemajak sing busuk komorjak ni lamo thangai tong hingkai sing labor ni bagai samung Kristo sing kubui lamo himi tongnani bagai sing surimung readiness to answer yes ang khlainai ang samung khlainai kubuyo tongnai sing kaitoni lamo himnai nok nukung kaitoni lama tikai cholinai obo haiki sing ready to answer torato are we ready to answer call to labor sing tinor seleng khatongnani bagai si sing seleng nani bagai si o jaga sing ringjaku saboni seleng soitani seleng na kaitoni seleng kristoni seleng duita jinis ne sing masini thai hingai je puruchini vision je nukmani sobra Yesu Kristo ni nukma bai godal khangke khapi sukka mili sukka hangke tini motha hinjak mani bo abo haino motha ngi asai phaigla phiaba motha soi motha ngi no asai phainai je mothale boring jak sugui no bo mothang sukka mothale bo call out khlai jak sugui no bo mothang sukka bo ecclesia soi ecclesia ngi no mothang sukka tini boring jak soi ring jak ngkai bo bini mai mun mani bthai thai mani mothani bthai thai ma bo nugui mansi nai okay our number 1 ka one vision aro sing moitu mark like that number 2 hungka hangkai je one goal je interest je naharmung je focus abo matong thai abong kha noini atriso
ajagawo sung thasingo sung nokha je advancing the kingdom of God kaitoni habanda himani kaitoni kingdom mani akaitoni kingdom no sung tebo dati samongo agori witlang mani layo ni sau je thru sung motha kaisa motha gol joto motha abo nahari samong khlai kangge abo kaitoni a kingdom no sung tebo dati agori wi samong kahamo tu mani layo ni sau Gaboni bagaro saka pray ye therefore the Lord of the harvest. Aboni bagai norok suri di subrai Yesus Kristo bo subrai yung botini a harvest no bo full khaye te laborer no bo bini harvest fosol ni bagai bo tubu na ni bagai. O jaga subrai Yesus Kristo bo problem ni kongo sini saya piaba subrai Yesus Kristo problem ni sate solution himani bo punuku. Gaboni bagai chini a goal mani belai clear man thai sung japsa mokol luk sugya tam nani u je mokol luk ya rok ngang kai sung mokol japsa rok ni diba ani sen khabo hai ngai sung a mokol japsa bai sung bai ke clear ke nuk na ba je kono mani to sung a japsa bai sung nuk mai nya ka ham kai gaboni bagai a goal clear ya hingke sung kaitoni a lama kaitoni a kubui aro sung himdani wo onek dera korongnai buji thani wo onek misunderstanding ngai chini concept buji maro onek ulta palta practice and faith onek kisu ungui thangnai gaboni bagui no sung a goal lo success khlainyani hingkai sung tamo mak khlai thai number 1 is prayer sung busuk surilai Ingkau subrai Yesus Kristo bini sagirong no sawo disciple no sawo norok suri di pray khai di laborers ni bagai tebo samungo kai toro tebo khlainya ni abo hai borok soi laborers abo ni bagai suri di laborers mane tamo laborers means tebo call out unthun tebo tini asai ketal asai thun abo no a laborers ni kong no sawo tebo tini tamnani oro sung samung khlainyani thangnani sekang sung kaitini borok hingkai Kristo sob someno sawo before we act we must pray sung samung khlainya thana sekang sung pray ma khlaio ni obo kaitini thani ma ya phar sugui kaitor nini direction no ya phar sugui nung biango nai butike nai nini direction ni hisabe nung khlai di kaitor tebo kaitor ni bising dike our workers tebo laborers kaitor nini lamati khayi nini direction by kai abong thun sung abo suriu number 2 is through willingness nini bisingo a ichha musong mani interest take commitment or willingness mani bo ma tong khai ni so nung kaitor ni bagai nung khlayo no nung khoroksa leader deacon pastor nung preacher missionary je kono ngai manu na title na hayo manana phiaban nung besuk nini a willingness bukhau kaitor bai ringjak mani to abo kaisa question mark sungtai inga as a willingness himani nango sung just tan nani suri kai siming ya laborer ni bagai a laborer rok bo tini bongni bisingo a willingness ma tong thai a willingness kaitor bai riwi hojang nai jat ung thai ni sa borok ni bahan buti bai chung jongma bai ingya borok ni musong ti chung snamai mai nya ke no bekhao jodi asai ri ja ya hingkai borok jekru borok ni musong ti khlai ka mani khaino a dera mung bo phayo jeng nugui no tongo sungsaro kintu borok abono analyze khlai mai ya sungsar belai ki chayao thangai tongo social media khulogoi nai kai kuno srungma mangla biang kemalai mani tamung lai mani mang sinugui nai কিন্তু আবো যত সিমিসি নন ফুনুগই দङ কিন্তু আ সমাধাননি পক্ষে কেবল থানাই দং সমাধাননি পক্ষে কেবল তরা দं जों दंस देरावै मान सिमिसि दंमानि नुगो किन्तु समाधान दिनेलेमति समाधान खापो दिनेलेमति के हामलाय खापो मानि जों आंति फुनुक जा किन्तु गरै गा एनालाइज खालाय सल्युशननि लामा रुतुकनाय एकमात्र काइतनि एलामबाकनि बिसिंते ते काइतनि बरनि बिसिङो जिनिस आबो नुगै माननाय गावनि बागै अजागाव नम्बर 3
obedience जों खोनागासिनो obedience माने आव बसकै नाम obedience नि बिसिंतिखाय सुब्रा यीशु ख्रीष्टनि सागिरक सुब्रा यीशु ख्रीष्ट बिनि सागिरकनो साका सुरि दिंके सुरिका बरो दिनि आबोनि बागै prayer leads to action निसो सुरि मुंनि होइतेसे सामुंगन लांगो निसो prayer नि बिसिंतिसे नों सामुं खलाय गाबोनि बागै अजागावो जों जेसेपुनो evangelism खलायदि जों जेसेपुनो discipleship खलायदि चिनि आसल प्रायोरिटी आ फासिङनो जों गदि खलायना थांगा हंकाय आबो कायतनि बिसिंतै मांथाय आबोनि बागै चिनि बिसिङो अबहाय इच्छा मा तंथाय जे अबहाय willingness मा तंथाय चिनि पॉइंटवो जों बासानानि स्टेप उनानि हिंके जों ते कायतनि लामाव जों सार्भ खलायनानि हिंके जों आबो willing मानि मा तंथाय जों आबोनि बागै कायतरो सय आसाय खोतालनि फायनानि मा नांथाय दे आ माइ कुमुन राजाकनो आबनो रानानि बागै हार्वेस्ट खलायनानि बागै आबो हाय बरक सयनो नांगौ गाबोनि बागै अ जागा नम्बर 3 लास्ट पॉइंट आं शॉर्ट काइनो सानाय नम्बर 3 लास्ट पॉइंट अ जागावो फरवर्ड टुगेदर हिमानिको जों थानजाकाय जों आगलायानि हिमानिको दिनै जों अ जागावो एग्जांपल बाइबल क्लास एवरी मंथली जों खलाय दंगो एवरी मंथ जों खलायो और जस्ट पर्टिकुलर मथासिनि जों खलाया जत मथावनो जों इनवॉल्व गई एलम्बा हिब्रू सेमानि 10 नि 25 रगस जों नुखा नरक कुथुम लायनो ताया कादि मानि थीम जों आ क्लास जों अब अनेक बार खोना एलम्बा को अलरेडी दागि जाक दंगो नों आं एलम्बानि फादर केबो कक साइमाइया कक सावयो तंखांके आबो निनि मुसुं मानोसे नों एप्लाइ खाइमा खलायनाय बानि मुसुं दै नों खलायना मुसुं मानि बिरुदेंगि साबो नों नुकजा फिनाय बिया अरो फरवर्ड टुगेदर हिमानि कक जों थानजाके जों आगलाया नै हिमानि अबंखा कायसा ए कॉल टू यूनिटी निसाव यूनिटी नि फासिंगो अबो जोंनो रिंजाक मानि सिखलायो थानजा हिमानि थानजानि ला रिंजाक मुंगो जोंनो रिंमा सिखलायो आ थानजानि रिंजाक मुंखा अबंखा कायसा मिशन आबो कायसा मिशन कायसा रिंजाक मुं थानजानि बिसिंति रिंजाक मुं आबोनि बिसिंति खायै फरवर्ड टुगेदर बुसकांगो आवगै थांलायनानि पालके थानजाके निको अ जागावो द वर्क ऑफ द हार्वेस्ट जे फसलनि सामुं आ माइ कुमुन रंनो रानानि सामुं गांके आबो बरक खरकसा बाय रायमाइया सुब्रा यीशु ख्रीष्ट और खूब कम नि सावो ता माने खाबो खरकसा बाय इंगैया गोबां मान नांनाय नि साव आ सामुं खलायनानि बागाबो खरकसा बायया Ngai सुब्रा यीशु ख्रीष्ट बो ओबरनो बो रिंगो जीसस कॉल्स ऑल दिसो all his disciples जत बिनि साग्रि रंनो बो इनवॉल्व उनानि बागै रिंगो नि साव आबोनि बिसिंतिखे ऑन मिशन सक्सेस नाय सापो जतगान हनि सक्सेस नि बिसिंतिखे आ टीम कायसानि बिसिंतिखे आ सामो सक्सेस accomplish नाय नि दाबो क्वेश्चन सोंगै मानु why we must move forward together तांगै जों पालके थानजाके जों बुसागो आगलायनानि ना आ क्वेश्चन सोंगै मानु आबोनि सामुं गांके आ सामुं का आबो कायसा बेलायके कतर सामुं आ सामुं खरकसा बरबाय क्लाइमेंया गाबोनि बागैनो तिनी खरकसा नो सिंगल पास्टर खरकसा पास्टर बाय बंगिया नो सिंगल लीडर खरकसा लीडर बाय बंगिया और चर्च नि एबा कायसा मथा बाय बंगिया नि साव can fulfill the great commission alone को बुझि खालामदे थान पालके जदि आपनो मूव फॉरवर्ड तांगै खलायनानि नां सुब्रा यीशु ख्रीष्ट तांगै लेबरर्स नि बागैखाय सुरि दिहिनानि नांखाय माके ओ कायतनि महान जे ग्रेट कमिशन दागि जाक आ सामुनो खलायनानि बागै खरकसा पास्टर बायबो आबनो सक्सेस खलायमाइया खरकसा लीडर बायबो सक्सेस खलायमाइया खरकसा इवेंजलिस्ट बायबो सक्सेस खलायमाइया और इवन खरकसा बा कायसा मथा बायबो आबो सक्सेस खलायमाइ देन तिनि समाव जागाव कुथुम लायनानि माने नांला खामो ओको अबोया जे एरामबा इंडिपेंडेंट इकोंनो फोरोंगो इंडिपेंडेंट चर्च जों दर केबनि इंडिपेंडेंट सिनो सबायै
samung khlaimani bo krui independence ni meaning ang laso sawana abo tamno bo site independent जों abo bo khanalayo engkai unity multiplies impact जों thajing the word impact ni kok khanaka mane abo belaki samung go theba so koi abo mane tamani phanang so koi ni sao unity mane jinis ta obo hai je thanjani bisingti no a thanjani samung bo eru ni sao multiply khai sao borok khorokjani bising samung eri manya borok pangni bisingo kai a samung tebo ermani nuksinai amoni bagai when we work together जों जेफोर samung thansa palkhe khlaio tamjani जों gobangma borokni thanibo tebo reach out ngai mano nung da gospel preaching ni bagai phono thangdi kotoma kahan pina bagai pun thani nung kaise team bagai thangdi 10 15 20 jona ka pun thangdi o samung tebo ago goi thangnai gobangma jagao message thang soginai Ingo oboni bagai no je o jagao working together himani jinis abo besekai multiply khai besekai impact khai biaba te kaise jinis ta muitu mak khlai kai je jagao je su kubui samung asakai जों khlaina nayano enemy himani ari himabo asuk no bo division ba bibajon tukura tukura khainani asuk no bo nainai jinisa inga abonga seitani policy seitani strategy bo borokno tukura division khlainai phiaba जों jepro thanjakai stand together khlai ka hangkai जों kebo bai puno stop khlai jakla kinsa stop kebo khlai mangala जों thanjakai kuyo pasalai ma tonga ke tangai mo thao problem tangai mo thao kaisa kaisa soitan keboni soitani scheme puno saya puno agent puno hab mani porebo no problem okay habo mo thamane kai abo hab nai no abo जों ta hab di abo automatically abo hab nai je jaga kubui tonga abo hab nai to thik ache hab ka mo thao kaisa saya hab ka কিন্তু আ জায়ানো তাঙ্গি এন্টারটেইন খলাই কগারসি জায়া হাবমানি বাগি जों জায়া হিমানি কগিয়া জায়া হাসি হাবকা মাসে মা হাবনাই কিন্তু আ জায়া হাবরু जों थानजागे बा बासालाय do we stand together जों थानजागे बा बासा जों आ जायानि पखेदा ना जायानि बिरुदे आरो सिनिनि क्वेश्चन आ जागा सिनिनि आन्सार नों थानजागे बासा मानि गरै जायानि पखेव नों जदि बासा खांके आम मथा देरानाय जाया हाब नायाबो हाजार बार हाबै मानो किन्तु नों ग्रा थानजा बाल ग्रा तंखांके we are unstoppable निसौ जों स्टप खालायजागै मांगला कोनो बाय आबो स्टप सि खालाय मांगला निसौ गाबोनि बागै जों अरमा जोंदाय are we working together as one body जों बालहै सामुंदा खालायलाय Chini bisingo kaisa vision kaino danu na जों ताबो chini buji mani bull concept je जों samung palkai khlai mani abo chaya abo buji thani wasi जों abo जोंनो kasonai chini bisingo je gift rijakha kaitor bai suwa rijakha kaitor bai talent rijakha kaitor bai nini bisingo resources rijakha that nang capable nini bisingo onek kisono rijakha kaitor bai nang a resources to nini thani wo as a support to gobangma lama tekeni ni bisingo kaito nono rikha ingai nang abono nini am mission nang support khada khlai nini mission nang tamhani nono kaito borok khoroksa nono give rikha chini oro yong no binabon nukha ngai botamani oro chini bisingge pun tamaya abo जों magoshu angni si magoshu abo kaisa give ya diba ha kaito khoroksa ka joton jano joton rikha কিন্তু जों आबो मासिनि थाय निनि बिसिङाव बोरिजाक आनि बिसिङाव बोरिजाक फियाबा जतन जानि आलका आलका रिजाक आ जतन जानि गिफ्ट न जों थुमजुरो खाइ सामुं खायगांखाय आबो बस वाना मासिंजा बस नायथक न आबोनि बोथायबो बस वाना मासिंजा न आबो न किन्तु जों जतन जानि टेलेन्ट न आलका आलका खाय युज खायलेलेके आरो थांजा गोल फाइलिया थांजा नहर मुं खायलिया कायतोनि लामाव जों व्यवहार खालायलिया इनका आ सामुं gazawi thangnai abo success ang yangai thanai inka a jagao angkai soitan bo divide khaimani bini samung chai thangka nono success khlari toni maya tukra tukra khai toni khamane no bo success
Hingga oboni bagi ozagawo ni bisingo je give talent resources bebak kono nono kaito nono hamre tan khlaika bebak lamate nang aro besek support khlai thansake abo kaisa question na chini personal difference no sing yakari je toni lai ari ang kisa oro agree ya kono kan but for greater interest kaito ni bagi kaito ni samung ni bagi arole ang agree tonggo arole ang thansa tonggo Hingga kintu thanjani ni personal differences no toni boi excited toni boi kaito ni bagai ngai nang ako gai phara phai kaito ni kotma kahani bagai nang phara phai phiama when we move forward sing jepro sing thansa ke sing forward ngai kha bus kangwa ako lai kha mane kai sing gerak nai we will grow stronger tei sing kabang ma hak salo sing sogai nai kusugo sogai nai tebo sogai ta kono sing sogai nai sing kaito ni uddesho purpose sing fulfill khlaiman nai tebo kaham ke effectively babe abo sing sam khlaiman gaboni bage oro ari sing second nai nai obang last conclusion dinani musongo subra Yesus Kristo bosungno vision rikha a vision oboya je imang nugi nang wana cinta imang ni a vision box hai hingga subra Yesus Kristo bini disciple ong no sal katang je a vision puno gita oro naidi harvest is full harvest is plenty oro mairo kumuni tongbai ka abo sal katang no bini sagre no puno gita oro horo imang gon nung pui muk trilai a imang nuk pani vision ya kabang ma borno tini sing kabang ma feito sung no mane ano imang gom ti sari peka kai trom ti sikhai di hino om ti si biti kholnai di hino ga opti biti bai se oti blai bai se hamribo oba hai kaise poitori anti vision ni kok se subra Yesus Kristus hal katang je vision of punuka a vision ka great commission ni vision abong ka mokol bai thang bai bugi manai ja vision gaboni bagin no sing a vision word ta koroti hingga a vision abo jot to ni bagin no a vision abo kaitori khasuma vision hingga a vision simiria he gave us also a goal sungno a goal anna harbung a focus abo sungno rikha a focus angka chini sung tebo kaitoro chini beshabeting tun chini generation tun kaitoro sung bai ke ching mongkha Jacob ni bosong mongkha Abraham ni bosong hinjak na sa elam bagos mahai a bosong sung o chini do phawo chini nok nuk mo sung sinam iman je jaga wo osung jaro social media wo chini somaj do phawo saya lamati himjagri tongo saya message thangai tongo chini cherai khanai phone khulogoi nukain chi bini bo srungo bini bo obo haingo abo hai jaga wo nung tamo srungai manai a jaga wo sung tamo mak khlai tai himba let us come together hari sung palpe phaiye kai tuni samung no sung buskangwa aro goi nok nukung obo hai kai sung samung kaham kubui bai message kubui kaham phurmung bai kai tuni a goal vision abai kai sung samung khlai ma thangka ge je sung thangsawo move forward mani klayo vision ga ojaga wo sung ma sung thai sung o sung jaro jehetu tongo sung jaro sung asai phaika ba heba sung ojaga sung jaro tongphuno sung sungjar nukmati hai kai sung nukhai gala jogot ni nukmati hai kai sung nukhai ungala gaboni bagai nung wan sukmani hingkai abono ulta kai sin nung ma ব্যবহার mak khlainai gamoni bagai sung a kai tuni a reject goal sung kai tuni a samongo sung je kok rilai kha a kok rilai ma wo sung besek kok narak lai a kok narak mani upor sung besek te gerak ke kok narak i samong khlai jese kisa kok narak ma puno ang dini te sa a kok no gerak ke narak i mano bus kanggo te pada kok gerak ri mano kai toro te a bus kanggo te kubui ke himi mano sung abo hai ke ada ago hingga tini oboni bising tikai neng ang seng motha hisabe seng othansa unity wo seng agok lainai ta hingga aboni bagai harvest hingga kai belai ready phiaba samong khlainai hingga belai kom hingga chini samong ungkha let us rise seng hari basa lainai seng kaisa vision bai nuk lainai seng kaisa goal bai him lainai tei seng pal thansa kai moving forward khlai ka hingga se kai tuni glory
for the glory of God kaituni jeng saja himano jeng tebo abono lugui manai te kaituni jeng saja ni orthe se asam khlaijak nai thasingo ang je saka independent word gabangma borong ni bukugo independent word jeng je of practice khayo independent what you mean by independent puila akok phaigari jeng are obo kaisi jotono janjani independent le janjan motha mane ke independent akok jeng salayo na independent yes jeng mani o jotono janjani motha independent kintu motha himani ajaga thangya srangai ang thasing word kaisa tubuka ecclesia ba call out independent mani motha thik no jeng independent ngai mano sadinota tongai manano phiaba borok khoroksa bujina nangnai nung independent da are you independent personally ব্যক্তিগত ভাবে নং ইন্ডিপেন্ডেন্ট দা কক আরসি পয়তো মথা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দা আকok aro yakho abo ulosi sungjak nai tigathang motha independent da abo ulosi sungjak nai but nung Paul nung je nung kebo chini bisingo nung khoroksa nung independent da question ar je sungjadi nung independent da independent bojaga wo tui chadinota himani bomot tui boss hadinota ni kokno sa are you independent in Christ abo si question ma phayo poitota thangari mothota thangari ko nung borok hisabe khoroksa borok byakti hisabe nung independent in Christ nung Kristo nung independent da abo si singadi nung independent nang itong hangge nung buti hai kai to no nini independent si sebanya nai kai to kini ni independent si sebanya sam klanya nai kai to to hai klaya ganini bisingo a independency mani to kok sadin mani kok no to abono no kaisa khaso boi to mani kok klaya bele na sadin ni kok no jodi khana thanga ke abono no kaisa khasro boi to mani kok si klaya bele abono no phiok jak ni phajing si thangse bele nung Kristo wa asai soi asai sugoi nung asai sukka Kristo nung muthang jak sukka nini bekhau som ni no kok sai tongo bekhau calling mang khlai tongo bekhau repentance mang dei tongo hingai nung sai man sai nung independent o independent o ko ya je kai to ni samung kahami bagai hingai independent si bai thango ante jo kok kre independence ni kok abu ya independence no jaga tini poito mothani independence ora ang polongi kok sai tong phaga hingai jati bo jodi ba ngoro poito ni mothani keboni kono member klai ya ang independent na sabai ma klai ka tini message throughout the world sungsar ganangai jodi kebo chini odo phapono kokborok kok bai khanawi chini message thangai tong hingai obo ki independent sabai mana klai ka khasrobi ton mana klai ka na kai chini message tesa reach out ngai thango kai chini message tini oro jeseng oro 20-30 jona borong slai tebo phataro 1000 10 12 15,000 puno jodi khanawi tonga kai te 100 jona puno khana kai abo independent na sabai practical of haji practical chini buji mani practical sung kai toro soi independent jinis ta buji oi asai sukka kai sai manai ya kai sung osungsar ni kok bai na sung pasau thana Gam na terbo gai kale tia pas ni awang khotane na Enggak angopono jeta sanani nayo je ang phayano enggak oboni bagai je church himani jodi bo independent কিন্তু oboni bagai first of all sing bo jaga independent ma thai sing sak se independent ma thai sing Kristo sak se independent ma thai ko ani sagadi pore sin nang ri ring jakha nang soi shuna nang independent ring jakha mane ke nang ecclesia nang call out khlai jakha pore nang mo thau thumjro khlai jakha phiaba sing mo thani mumbai mangsi sing samtang siu mo thani independent ni kong mangsi sing salai siu but personally sing bese kaitar bai সম্পর্ক chini relation bese ka ham ngai tong ব্যক্তি hisabe sing bese ka kaitar bai sing asai jak ngai tong sing abo nai okay obono sing ma one suktai chini bisingo one goal one vision one goal moving forward together ni bisingi ching himani tong hai ke sing chini oddo phahin tani nok nu khong puila to ni nok nu khong to nang asari manai play nini nok nu khong to nang protect claim manai play nini somas para prohibition to nang protect claim manai play
saya system ni hoite nini nok nukuni borok to kebni kuno jaga kemana nangla bule soi asai jak jinis ta asai kan gini bisino koboni bagai kubui hima ni jinis to sing sinia kai sing onek lama corona kini practice ho tei obo haino sing belai caya lama sing thangnai sing dopha geluknai tebo merengnai tebo sidranai komorna ni phasing thanai ngai dopha ni pongno sing sabo dopha thasing independent ni kok sama hai dopha nung ang bai si dopha snamjak bule motha sabo independent snamjak nung ang bai si independent ngai sing je dopha ni sabo dopha sabo ba nung ang ni nok nukuni hoje no dopha gawoni bagino on nok nukung sayang ke bongla sorry kai gawoni bagai जों आसुक साइनो बायदिसिना कायदो गलेखा हामबाय बे ताम साखायो गलेखा ala dia pas ni ekdom independent buat mana awal Kristo suno yang mana kono awal boy minta sama galekhा pas ni mungkin sama awal sih lah independent stand fast therefore in the liberty where Christ has made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. God only knows how to stand fast. Stand jaga tik gerakan yang bahasa Inggris how? Bahasa jaga bahasa in the liberty. In the liberty, mana as a social independent. Enggak, independent how? Where with Christ has made us. So by Yesus Kristus yang bising as a call out like that man. Orang mau tanah hay na call out khusus kayak gini call out kayak le. Aja nono koroksa kayak nono ringka. Independent nono rokok gitu. Arab bahasa di Indonesia. Tapi hay no hay norongnya slavery bondage. Slavery aja bondage. Norong agi je selain kata soka. Saya nono jual gitu kan, jual tanjang gitu kan. Aja bondage. So, tapi tak kubur gitu. Entangled. Do not. Oja kau sahaja. Be not entangled. Tesha tak kubuti. Hingga sem social independent hitam no buzia untuk kamane kai abo alwalo agi ni bondesok mari kai fotos kelanya. Ngote kesa kok kayo. Je sem orang kubai Kristus ni bisinti je liberty mangka. Independent mangka. Neng ang korsa kai ringdak. Independent no buzi gratis. Orang mau independensi, karena dia meneng oze sudah Yesus Kristus ni, je independensi no neng, soalnya bujiawi neng bekak lagi dong mereka. Arab kaisa pop kayo neng agi ni Bangladesh tu. Jadi kisah dia bul buji thani wono, buji nai je abo agi ni Bangladesh thangka independent kamu. Kamu ni bagai independent word na talk mo. Joto no sadin ni komo kana ta sulu lang. Yok na ni musu. Ino as sadin no hoisho ba ke tinde ba. Sin saya wa ka ba. Ye question obono. Samung kaham ni bagai. Orang sin tini Hebrew 10 ni posis ni komo ni tim na kai. Sin je kuthong lai ka. Sin je kai ni komo message reach out jeta reach out kai ka. Hingga obo jese kai ni message no jeta independence to ni hui no ke bani independence no break out khai ya kai tor je samuri kha laborers nango ni sin je ni message ma samung khlainya ni nango ni man sukka koroksa pastor ba india koroksa leader ba india koroksa evangelist ba india ni sing jeti message si man khan kai hingga aja gawa elam bagus sing abun no hui tongo laborers kom sobre Yesus Kristus se injagli yako mane nong ni bisingo samung khainai kerei ko bon ni jise komung jak khain kai sing kai tu ni samung ni bagai tebo agrit lana ni bagai tebo gobang laborers nang tebo sing samung pal khlaiye move forward khlai tani bo independence bai question abo sing ma buji thai jodi sing abo tago bul concept to khai sing kai toro hamjagai sengjani jayao se tabo gobang ma puja phainu lama kasuka sui chata sanjaga nang kongni kokta abo khai rang buisen phasi thanga aro khai nang riwan belasa durga puja ngai bon nok bara tanga 110 ni andra sin mari wan belasa dirna musunya tipon
ba nung kono nini parawo kono mungsa tam kanya pong kai nung jada party ni hoje pon nung thum jagan bala sa kong ni kok ta do aba example si nge nung kai tu ni samung ni bagi nung khoksa khoksu kono nung ri khata kong ni kong obo nga ka independent je bai thanga anga suja ko je thang je nai nge chini buji ma boro sari nge se moving forward khanya de khaya nge khaya ni to khaya nge bo besik result mano abo sing ongko khaya di hisab khaya di khaya tong mani was sing besik kezari to ni kha abo nai nai di khai ka nge ta mo besik dera ri kha abo hisab khaya di mane ongko himani yang ti bo khaya di yang ti bo khaya di left right agi sing mo khai ma hai ar duita phasing ni mili nai na mili ya put nge sing jodi khai nai kha nge choi choi abo khai man nai bota abo joto borok main ya kai toro soi soi asai nai borok simi se abo manai manai do abo ya khai sing ongo formula ogi ongo sayang ma hai sing nai nge chini poito je soi soi ni liberty nang je tak phunoka galatian 5 ni ek a je soi soi liberty sing liberty bai sing manjak ya chini poito chini personal jibono liberty jinis ta kristo bai sing ringjak ya khungkai chini practice and faith to buji thani wo mo thangai baptisma na hawi phai pono nung mo thangai member ang kha kintu abo bai mano kono soisni liberty ot langalak a koksio gaboni bagi sing tabuni je kristani tini kono sung sana thakai gabang ma kaijak borjang na bagi boseng baptisma nama tongo bujia sujai boseng baptisma ma tongo ari ang ani nok nu kongo bejalanganu kristan hap thangma sao abo bo unglayo tuya chupok ma pa কিন্তু আসল রিয়ালিটি নি চুপক জাকমু ফলানি যে চুপক জাকমু যে স্পিরিচুয়াল যেটা ওয়াশিং মানে স্পিরিচুয়াল থইবাই সবরা যিশু খ্রিস্টনি থইবাই সুজা জাগু মানে আ জিনিসটা করি গাঙ্গাই যিনি প্র্যাকটিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে তামো সঙ্গাবো বুজিগ্লা গাঙ্গাই আ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সং উল্টাখাই থিনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নি নো সং ব্যবহার ইউজ খাইমানো আওয়ার ফেবা আ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সং অন্য ধরনের ভাবে খাই ইউজ খাইকা মানে খাই আগিনি আ jualo je bondage ho je as agi o nung je klai to mani jaga on nang thang sobi ma klai ne mane karo independent mani kari tane asa chiko kaboni bagai norono sadi jara kubuyo buju hini basanai ro basai phadi move forward khaina ni babe kai toro noknu khungo je jaga o somajo kono kaham sika kri kha somajo social media phone clock nai kha ngai gabang ma saya message bang sungnugo nok nukung kemal leman nugo para protivisi saya sibok mangkok drugs addicted bebak jagon saya mang si ala mau si thangi dongo sungsar jogot nung khabo kaisa problem ni bichitro hima hai problem ni figure hima hai si picture of problem the world is a picture of problem sungsar jogot ngai kaisa problem ni সমস্যা ni picture si সমাধানী picture ya সমাধানী picture ngai subrai Yesus Kristo প্রবলেম হবো ফোনগো কিন্তু সমাধান হবো ফোনগোই আর সমাধান ন তিনি সবাই যিশু খ্রিস্ট जों अ समाधाननि सामुंनो जों जदि ख्लायनानै हिंखाय काइट्रो लिबार्टी मांथाय काइट्रो कल आउट मांथाय तै जों नक नखुंगो अ सामुंखौ बय गोथार जों मा ख्लायथाय आबो जदि ख्लाया हिंखाय नि नखुंबो बानसिरि मांगला आंनि जिबो बानसिगला नोंबो कमानाय आंबो कमानाय पारा प्रतिबिसि कमानाय आबो आइगन कसबै थांनाय नगै तंलाव प्रेक्टिकल काइटनि बरकं थुनु याथु गाबोनि बागिनो जों मा सुरि थाय सिरियासनेस मान थाय जे बरक गुबुननि बागै सामुं खालायनाय जों बंनि बागै ते मा सुरि थाय जों बरनो जों जदि नगय नखाय नुखा आ जागाते सयतनि जाया जदि खालायना नायखाय आबो केबो काइटनि जेता अभिशाप मानेवते गाबोनि बागै बेलेके बाय काइटर लबजाकथुन तै जेनि बिसिङो जतनो अबहायकेनो काइटरनि सुरिमुं सिरियासनेस जिनि बखा आसायथुन कल आउट उमथुन बखाव सय सय इंडिपेंडेंट नगे आसायथुन मथातैया पर्सनल सि इंडिपेंडेंट नग्राथुन एरपरे मथाव एथे चार्ज डिसिप्लिन चार्ज नि डक्ट्रिन बन्नगै मांखाना बरक बाहायके ब मथाव दाहायना बाप्तिस्मा नागराबा बिनि बिसिङो रिपेंटेंस कलिंग सि फाइक्राव काइदिनि कक्तासि खनाग्राव man shall not live by bread alone borok ruti bai simi mkoya muthangjakya phiaba kaituni kokthai bai chini sao but by the word of God ni sao a kaituni kokthai no khnawoi ni ani bukhawo jibono nangai ta singai repentant nga thun call out nga thun erpore nung motho phai at indi erpore nung mothani independence ni kongno sadi first of all nung ni independence ni kongno sin nung personally sin nung saimenya oi
nang tani mothani bo nai independence ni gong no sa nang soi soi na nang independence ni asai jak nang kai nang soi soi ni independence ni meaning bo buji mang khamo nang bo buji nai nang asam no bo nang ko saya kai nang abo kai tu ni samu ni ba kai nang abo khlai thang khabo khlai ga abo sik ko ka bele ka hambai kai tu lob jak tun kai tu ni mungsung sa sang tun te chini tini poito ma thano sung man khan te bong ni bising di khai bus ka ni sala te bo kai tu lob jak tun te chini joto ta khuk te bo khuk kai tu sung azai ka talangai bus kang bo soi soi ni follower ngai hai no name se krista ni ya wei bumung simi krista ni ya wei chung practical life bo bahai kai chung example ngai ba sana ni bahai kai chung kaham ko je ne khai rok mu hamjak mu soi soi kubuni lama sung phunui hima mai kai chung kubui kai himna ni abon sung mana hanai dia jaga sung jara lama haria phiaban nang ni bising te kono mungsa samung kaham a samung kaham mai kai nang ni nok nu khung nang kaham kai example kai tla mai man ko hari sung se ka pai tui phani thani ya phari hambai